siku hema wataziondoa. Kui hindi ukeratho ciaku ni hindi ya mwambure hema mwingi atia mukure. Praise the name of the Lord. Amen. When favor will locate your head. Na hicho kibali kinakuja katika maisha yako. Amen. Hicho kibali kitakubeba. Utasomesha watoto wako mpaka mahali wewe haukufika. Amen. Utasaidia wazazi wako vile haungefikiria. Kuna watu watakula wakunywe na wabebe kwako vile haungefikiria. Kibali kitakufikisha hiyo level. Praise the name of the Lord. Amen. Favor ya gai. I am a product of what favor can do. Praise the name of the Lord. I am a product of what favor can do. This is not about Reverend Ben. Luha tugiro adu marugame na githomo kiao ri itini ngiurire eno. Itini ngiumire eno. Tugirugama ha omuraje kuwa kirathi kiria akinyire. Tugirugama ha omuraje kwaria githomo kiria geire ri itini ingiuma. Goko mwamure Pastor Kim ona aragia githungu gyo ginya nyimbo ciake ciothe agacenji. Praise the name of the Lord. But favor can make people salute you. No favor to egitoma andu moe guoko maigirire hau na mauge mundu uyu ni mutiiku, mundu uyu ni munene. Ndahoya favor ikugucirie gitio. Ndahoya favor ikugucirie ritwa riega. Hari otangira ingerire kwambio muthi, favor ni igutonyie ho. Hari otangigerio ni gutiika gwaku, tonyio ni favor. Andu ari otangigeithia ni undu wa umundu waku kuhutha, maroto mo mageithie ni favor. Praise the name of the Lord. Muthenya umwe neraga mwathani ndukanareke ngue itakuirwo back left. Ule jiwa gatongoria makuagirwo back left. Muthenya umwe tugithi na Wanjiru wa Chege Muranga. Praise the name of the Lord. Tugithi na Sabina Muranga. Maisha-ini makwa muno ni ngwetaga Sabina. Twathi Muranga hindi ya campaign ri. Tugithie ni wanguite jikarita haha mwena giti giki kia mbere. Uguo. Nta mundu ane mukangari. Ndio ndio na kidaikaraga Sonic. Haria 44. Jikarite ugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tugithi kinya Muranga horeire no we ngari nene ndungiaria. We ngari nene kinya gwekiro kirembo kirakuboa mundu akenaga ati. Nikyo igwe moyo kwa kiuga naguo thuri wa itonga. Ini. Tondu no nginya ukire unywe uteithike. Gitongona ni githuragio kauga lovely, lovely, lovely. Oh my lovely. Wow. No kauga water fragrance. Nikyo moyo kwa ugire ndwikaga atia. Tunugaga. Video wekira ukinya majimbo magitara amenya ati mangelepa mangele. Afu ra umete gicagi ithu kinya nyimbo cia githungu ni uracimenya wega. Riu kaigwa ekirite manyimbo ma githungu marara. Ati agane ati roots. Tagane roots. Ni ndanyita onaki. No wakira ho kwa. Ragutha. We wakinya ngari nene ugani mundu aninaga maundu make mothe ukahore. Kahorera. Praise the name of the Lord. Riu twakinya kuria Muranga ri magikirikia curia mari kagia. Tugicoka uri. Mheshimiwa Peter Kenneth ri akira Sabina amukinyie Blue Post ha Thika. Oe ngari yake ha. Oe ngari yake hau. Nie ngirwo atiriri. Coka thutha mheshimiwa kwirwo ha. De kanyire back left. Gekira back left. Gemenya Ngai ni ahingia wendi wa ngoro yakwa. Dinakua itakuirwo back left. Tondu nie ndierire Ngai kana ngenda gukuo ni yakwa kanene. Nie kiria ndetirie ni back left. De hau thutha ngira mwathani ni wega ni hondi.
Nini dame nyagatri amebere ni wanene. Non ye ihoya riakwa ni riasoki. Praise the name of the Lord. Amen. Ihoya riakwa ni riakatia. Little did I know that I was practicing. Little did I know that I was practicing. Oriagakuwa gogarine akwa na togokuwa de bishop wa makanitha ma JCM. Let me tell somebody, hema odoreko mothe okona tare mahidorate. You are practicing maudo mario gekaga na okorwo thambagia nyumba yene nego practice yura practice orioga thambagia yaku na okorwo twaraga ciana ciene na ngari cukuru ne practice yoreka orioga twaraga ciaku. Some situations ne cia gukuhe knowledge orioka handle maundu maku. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Maundu mamwe oreka matukuturi ne practice yorajia gwika orioga ekaga maundu me maku binafsi. Praise the name of the Lord. Pastor Frank tuteremke. Aisraeli magikinyarirwo muno ni Amidiani acio. Ikirauga nenie kuria tumia makirite guko na thuri mararigwo maundu macio reverend araria ri meko nginyirira atia we no ukure no cikioneki gia ciana ciaku tigikuru no ukinye miaka 60 Ngai akuririkanire ciana no ukinye miaka 70 Ngai akuririkanire ciana ugakurira murimo we ugekora waingira murimo mukwanjo urute mukwanjo guku otware murimo gutiri undu Ngai atangiukira muthenya umwe agarurani. Amen. Gutiri undu Ngai atangiukira muthenya umwe acenjie kiria araguthaitha ndukanainamirire ngai cia Amori ndukanainamirire ngai cia Midiani jeterera no nguka ndahoya Ngai mundu wothe wi guku Jehova na ni agweterere ihinda inene mwionanirie riu rita riri Jehova ndaguthaitha mundu wi guku na ni akuhete ihoya rina kwa ihinda inene rita riri ni etikirike maitho-ini maku no mwitikirie. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Andu acio makirwo atiriri kiria mutegwika mutikuinamirira ngai ingi na ngumuteithia mutacinamirire. Praise the name of the Lord. Amen. Kuri andu mekurathimwo ona matekite maundu me magi kuri andu mekuigwo level fulani matagerete mukato kuri andu Ngai ekwambararia mataguthite mundu. Praise the name of the Lord. Amen. Matainamirire ngai cia mihianano matekite maundu maria magucagiriria andu aria angi nigetha mateithike. Andu acio maikaire guku thi. Those people are seated here. Amen. Na nie ni njui turia turikaira mwathani ndarikia kuhunjia tuturie maru haha ni kuri andu kiria marendaga megukiamukira maru-ini macio mao kiria maretagia megukiamukira maru-ini macio mao kuri andu kindu methete gikuma maru-ini mao umuthi. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Riu riria Ngai acaragia ri tathikiriria tareka Pastor Frank atuthomere wigue andu aya riria Ngai onire biu ni ndamahura na ndamaherithia riu ndanjia kumariria ningi na ndamera matikainamirire ngai cia Amori. Nake muraika wa Jehova agithie we jabeno ehinya Jehova ire uria wanjirire. Praise the name of the Lord. Amen. Kuri indo ciurite na Ngai no agucicokia kimera giki. Amen. Kuri mahinda maku morire no Ngai no akamacokia rita riri. Ona kuri indo ciaku ciaregirwo nacio ni andu Jehova arenda gucicokia na arenda wambe unyite atiriri hamwe nawe. Ta imagine Jehova ke muraika aumire akwire. Ta imagine ko ni Gideon ati muraika ngore ngihinya ndibei anjire Beni Ngai hamwe nawe igia mwirire ringa mugima no waya. An angel telling you that God is with you. That is the voice of God himself. Muraika agikwira Ngai hamwe nawe agicoka akiongerera akimwira atiriri jabeno yaita ehinya na rekoro muthu kumundu kugatiriri Ngai hamwe nani na nie ndi jamba
yaita hinya. Praise the name of the Lord. Amen. You know, sometimes tugeragerio maundu mangi ni undu wa uhuthu witu. Praise the name of the Lord. Amen. Tugeragerio maundu mangi ni undu wa uhuthu witu. No, when we search from our inside, no menya your capacity in God, ugeeta jaba hinya. Praise the name of the Lord. Amen. Umuthi no wiciye nduri hinya tondu ringi ni urahingiirwo nyumba. Umuthi no wiciye nduri na hinya tondu ringi ndurarite. Umuthi ni wiciye nduri na hinya tondu rira kugura nguo njeru. But when you search from your inside, no menye wi mundu wi hinya. Amen. Hallelujah. Nake